Rimarininchi. Rimarininchi. Punchapa Mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaikamu. Tukui Willakuikunata apamuspa. Amasua Malulia Magelia Mateliachtanchipa Ojankichka Ojliekon Plegona Gache Amskanchi Yapatawan Rimarininchik Pronanchikwa Revista Semana Rimarininchik segunda parte Ojliekon Olegari de Moregamonchi Mainampe porque ñari que conteo rápido Nishanta Pública y Caramuña portal transparencia a través de Ipsos apoyo paikuna payana pakuiningwa llenaja noticias internacionales nisham yaikos onchik justamente que elecciones segunda vuelta nisham jayares onchik que huillakuininchikta según conteo rápido de transparencia con apoyo de Ipsos Nicaramón al 100% a nivel nacional caeja kai Perú suyula pea manam kai pega voto extranjero cachcancho al 100% conteo rápido a nivel nacional. Roberto Sánchez Ganachkan Ricky 50.3%, 50.3%, o sea, mínimo. Y cheñata Ricky que mamaki cuñata hipachayant hatichkan Pachallanta Raspachaikuspalla 49.7%. Kaitamriki Nichkan transparencia manam ganaron menisuncho nispan hasta van nikoron suyasunchikra kay jurado nacional de elecciones pa yupasjanta ningrikao jurado nacional de elecciones yupaspaña paikunañam ganakta jariki anuncianga. Entonces kay peor llegona palegona gachkan kay votos a nivel nacional. Mana kaipeja yupasjacho votos extranjeros o con pelegona. Acá a nivel nacional que según conteo rápido al 100%, Lima Ricky Robert Sánchez Mangana Botaicoyan 38.4%, Keiko Fujimori Mañata 63.6%, Cheñata Ricky Norte Wak Norte Lauman Roberto Sánchez Perdechkan Norte Pepas 47.8% y Keiko Fujimori Ñata 52.4%. Caimanta Uraiman, eso se jarico Ojlegona Pelegona, Ganachkan Robert Sánchez, por ejemplo, Centro Peganachkan Roberto Sánchez 51.5%, aunque Kuyat Jipan Hatichkan 48.5%. Sur Jaka Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Tacna, Chay, Piganachkan Roberto Sánchez 75%, Angua Pelegona, Mamaki Kuñat Jipayan Hatichkan 25%. Oriente Nispaga Nichkanchik, Madre de Dios, Ucayali y Loreto, Kim Santaño, Pelegona, Madre de Dios, Ucayali y Loreto, aunque Ucayali y Loreto según Jurado Nacional de Elecciones, según OMPE al 30% Ganachkan Rique Keiko, pero según conteo rápido Rique Nicaramón 57.4% Oriente a favor de JP Roberto Sánchez Ojlegón y 42.6% Keiko Fujimori Kaimichay conteo rápido. Según Transparencia Nicaramón, esto es empate técnico. Jurado Nacional de Elecciones ganador ta publican Janispa. Ariñaja programación en Chip Ojlegona Palegona elecciones mantari Marispa Nichkarjanchik extranjero peja Ganachkan Arique JP, Maita, Berlín ganó JP, Dinamarca ganó JP, Rusia ganó JP, Nueva Zelanda ganó JP, Nisparique Rimach Karganchik. Por lo tanto, Rico Ojlegona Palegona, hay votos internacional Nishan Chayamunga, Chaywanja y Chapas. Y Chapas con que ganaron, pero Chaywan cae resultados de 50% o cambian jara.
huk punto hanay, huk punto oraypas, seguramente cambian, porque caiga voto nacional, falta extranjero, manam extranjero ta caiman churangocho, extranjero tenga, bueno, main aligras kama extranjero ta que cae pichoraico y ningo, pero cae transparencia ipsos paikona roraicamongo, cae conteo rápido nisjanta, ariconangama, liuñariki, yupaita, la pachayan mesa piña, como primera vuelta, práctica coroncuña, miembros de mesa, con segunda vuelta, ratu challaña, Inas paps iskay parte du challaña, iskay parte otra rato chuk ora challape que lina con actanata kuyupa chaykungo, chuk ora challape voto 1 tal, voto 2 tal, voto 1, 3 tal, 4 tal, 5 de hacha, en rato yupa chaykungo, único demora con acta con la firma y pilena y chay con allá piñacha. Entonces seguramente 1 hora, 2 horas, chay na demora con jaco, entonces chay mi conanga resultados oficiales al 100%, oficiales, sino resultados al conteo rápido al 100% kaya jariko au hilegon paegon. Entonces, pero nichkan tarike on pepem chay jarike on pepem chay ga gachkan resultados choraeja mana ñoqayko chorasakonis ve kay piñoqa pas nene, si bien es cierto ñari kunan mantari que publicachkan kuña, incluso kuna chayan Roberto Sánchez mamá con capas chaquero kuna chayan Roberto Sánchez rico au hilegon apallaykona roakuchkan imatam Roa kuchkan rike chay meeting nin con apalecon centro de Lima nishampe. A ver si podemos ir donde están haciendo el meeting, manachoso ya programa jalaiska teja meeting jalaiska chay manta kay jalaikulanchik programa tina tenga chay wangarike chay meeting corta coron rike, pero ahí está publicado con apalecon 100%. Roberto Sánchez gana con 50.3, pero caiga conteo rápido nacional. Falta extranjero, con Chayvanga, Yapacún, Jariki, extranjero, pues son más de 150 países. O con Payagona, Chaymancha, Actaconata, Apamtinco, Chayvangariki. Tumpachata cambia chay kullanja chay no gachka con elecciones nacionales, segunda vuelta al conteo rápido. A ver chay ñatariki kay partimanta tukuchay kunanchipa richay kusunchi kay resultados de OMPE ojilekona palegona imaniwachkanchikta resultados de OMPE kay nachata niwachkanchik. A ver kay pereki sumarta chorachay kusunchik iskay champa foto chanka wachakunampa manachayja kikullaman yana pachkan niwankichikpas. Ahí está, ahora sí al 47%, 47% ñoqllegona palegona, pero caeja principalmente rique Lima lao. A ver cuánto por ciento está Lima traigo son chic Lima kaiper gana chichka oqllegona palegona chay mantarike. Ahí está, ya ves, Lima está 47%, 64%, ¿rico? Bueno, esos son los resultados. Bien, ojalá valegona, ya caita William muy kichigna, así que William kichigna hasta conteo rápido al 100%, cae mi sus alien, mientras chay huknin chay boca de urna nishanja encuesta llamek, y bueno, cae quilla anten, pasas quilla con la manta, pay me ganaron, nis parima y carga, entonces chay llami que va a paliaicona, chay na llami chay boca de hornapas. Si bien es cierto, elección punchao, pero chay llami. Así que va a paliaicona, así que chajairique ya conteo rápido nishanta ñawinchay kunchiña, pero mana kay llapicho sino con noticias internacionales nishangarima y pauqlegona palegona risunchikia kay Donald Trump hayna puncha Donald Trump manta rimachkarqanchik rikao Netanyahu haqchanakurqaku nispa nichkarqanchik Netanyahu pas imatam ñuqata haqchawanki ñuqa kunachallan guerrata qallaykusaq Egiptowan muyuriq llaqtakunawan ama harkakuaychu nispa rik chay haqchanakusaqku, pero kunan kaqllanin kunan punchaw kay Donald Trump hayaykusaqmi Netanyahuta amaña masta iranta ariki atakanampak, ama piñachinampak, ama yanga pasyanga misilgon kachaykanampak. Así chom irán atacan genatims ama contestakuchunchu nispara. Aquí kay penis claro que no responda a los ataques de Irán, ama contestakuchunchu. Yang kanya tarik Irán misil kachayko tengrik atakawachkan nispa kutichikong mang. Chay peguera más mismirong mang.
Chayta mana munachkanchu porque Estados Unidos está en la quiebra total con pelegón chaymi kay América Latina piña kay Perú pi kay huklawkunapipas kay derecha ganananta unas imapaq llapas imanchikunatapas suwakunankupak qhipikunankupak Estados Unidos chay suwakuy recursos nisqallanwanmi apu potencia mundial wawqillaykuna peleykuna mana Riki, por ejemplo, Perú pimantata suakun, Perú causa kuyanchik kikinchikpa imapas kapuaqchallanchikwanmi. Por ejemplo, Argentina o Bolivia pimantata suakun, una kikillampa tuawqilla, claro, suakuna kanchik hina llaqta ukupi kay Perú ukupi los corruptos, pero ese es interno, pues, pero Estados Unidos suan riki llapa llaqtakunamanta kay Perú manta chaqaya gasninchikta qhipikuchkan Estados Unidos chaqaya llapa qullqinchikta suwakuchkan Estados Unidos llapa imatapas dueñakuch Estados Unidos wawqillaykuna peleykuna entonces chay suwakusqan kullawanmi apu Estados Unidos chayta yachananchik asnisuampas Estados Unidos es país desarrollado paykuna riki inteligente runa kanku chaymi que país super desataytayuspa yanapasqanmi nispakuna a veces ninchik riki wawqillaykuna peleykuna porque es un país cristiano kaptin taytayus yanapaykunatimi quizá chayta atiyta quykullampas quytaqa pero apu qullqisapa imayuqpas munaysapa suwakusqallanwan wawqillaykuna peleykuna chay empresas transnacionales chay élite chay multimillonarios runakuna llaqtakunamanta suwakusqan qullqillawanmi chay recursos naturales nisqallanwanmi apu mana suwakuspaqa manam mientras llaqta runañataq llamkapakuspanchik vidanchikta pasakullanchik aunque kikinchikpa trabajunchikpipas hukpaq llamkapakuspapas hina Perú llaqtapas y llapan llaqtakuna hina kikinchikpa chay kapuaqllanchikwan riki qullqichachakunchik chaywan sobrevivichkanku rikaw subdesarrollo kaspapas vías sin desarrollo kaspapas desarrollado kaspapas chayna rikaw Europa por ejemplo Europa runakuna ima qullqiwanta paykuna allin vidapi tiyakunku España nisunchik Francia nisunchik Alemania nisunchik Inglaterra nisunchik suwakuyllawanmi paykuna karqa puntata países imperialistas España manachu kay Perú amuspa kay continente americanuta dueñaykuspan llapa qullqita inkanchikunapata wak México manta mayakunapata Centroamérica manta aztecakunapata llapa qullqinta qhipikuspa chaywanmi apu rikaw igual wak franciskunañataq riki wak Africaman alemankunapas Africaman kay huklawkunaman riki wawqillaykuna peleykuna iman pasakurqa por ejemplo Francia Alemania chay wakiq llaqtakuna riki invadita qallaykusaku Africata waklani natinsi riki Españakunata pensaron mejor ñuqanchik kay derecho chimparusunchik Océano Pacíficokunta Indiaman chayarunchik waklawmanta conquistamusunchik kay lawta nispa Naspaj kay continente Américaman chayaramunku pero chay fechaqa mana continente Américachu lluchinkarqa sino continente América pasotin riki gracias a Américo Vespucio pay riki huk mapachata riki llevo lamar hucha kay continenteta muyuramurqa hinas mapachata ruarun hinaspaqa riki tierra de Américo Vespucio nispa churaykun chaymi riki entonces como tierra de América Vespucio en tenga continente americano ya kachun nis churaykun wawqillaykuna peleykuna en realidad riki continente colombino sotinkanman kasqa o colombino o Gran Colombia entonces manaña chay sutita churayta atinkuñachu ganaron riki chay Américo Vespucio entonces riki mejor Colombia llataña churaykusunchik en honor a Colón Estados Unidos amaya wakliachu kachun Colombia ñuqanchikpas llaqtachata churaykusunchay tenemos nuestro estado de Colombia nispaykunapas churakuykun pero chay Colombiakuna riki chay napa papa católico papa de Roma paykunawan chayta ruwarqaku riki wawqillaykuna peleykuna hinaspa riki allpata dueñakuykurqa Españakuna qullqitañataq papa de Roma riki qhipikurqa wak Roma Italiaman chaywan
Iglesia Católica pues apo rico awjilekun peleko. Entonces chaymi yachananchikpaq qamkunaq piensan que Estados Unidos es potencia mundial wakman ripukusaq peqa qullqikakun pero ari chay qullqikakun ima qullqitaq suwakuy qullqimiko awjilekun todo es corrupción, todo es ratería awjilekun pelekuna. Ya, chayñata riki chayñataqa illasunchik kay Bolivia nisqaman Bolivia pip sinallas kakuchkan riki wawqiykuna pallaykuna chay bloqueo ña quilla más ña wawqiykuna pallaykuna total bloqueo kakuchkan kay Bolivia laopi colapso total manas negocio corrincho tindakuna wichqarayakuchkan mercadokuna wichqarayakuchkan mana kunanqa na cosecha temporaqta wawqiykuna pallaykuna cosecha rantikuy temporaqta total desabastecimientos con Bolivia kakuchkan hasta chay Rodrigo Paz renuncianankama ñuqaykuqa mana nispa rika gobierno ya nishkan rika a ver paykunachu ñuqaykuchu pitaq yarqayman wañurun pero kaywanqa mana llaqta runallachu sufrichkan sino chay apu runakunapas sufrichkanta pero paykunapas manaña rika rantikuyta atishkankuñachu quri qullqinkuta por ejemplo chay Boliviaman suwakusqankuta aunque Boliviapiqa ashallata suwakunku mana kay Perupi nachu kay Perupiqa suwakunku el 98% 2% chayta deqachaykunku Bolivia piñataqmi que más de 60% chaynatachusmi dejanku solamente 40 o 30% chaynallatam apachakunku rika chaymi que wakpipas riki huk gobierno de la derechata churachkanku kay Perupi hina kananpaq suwakunankupaq kay Perupipas chayna cambium kayta deben wawqiykuna pallaykuna ojalá Roberto Sánchez riki kitaykullanman chay suwakunamanta riki nadachata chaymi que chay ollanta umala riki artichaykuspan riki empresakunamanta kitachakurqa mas qullqichata mas tay quychik wiraquchakuna hinata quykusunchik porque kaypiqa mas llapachantam suwakuchkanchik mana chay llaqta pitianqa protestawasun kayna mejor hinata quykusunchik nispa huk decretochawan nachata riki kitachakurun nadachata chay regalías nisqachankunata rika pero mientras en Bolivia mana riki chaynachu Bolivia kachkan riki grupos organizados gracias chay Evo Morales organizador riki wawqiykuna pallaykuna pues ahora estamos en más de un mes de paro wawqiykuna pallaykuna kay semanata riki killachakuykurqa kay pasaq semanata kunanqa huk semanapi kachkanchik quilla huk semanan wawqiykuna pallaykuna chaqay kay Perix umallaykuchkan Central Obrera Boliviana Movimiento Campesino paykuna riki wawqiykuna pallaykuna organizaykuchkan naspa nishkanku riki chay ministros ministro de Defensa Marcelo Salinas y Educación Beatriz paykunapas chaqay renunciakurun wawqiykuna pallaykuna chay iskay ministrokunapas renunciaron manaña aguantañachu hinaspa imaynama llaqta qipanpiqa kayna gobernacionchik mejor renunciasunchik nispas renunciakurunku chay tayta Álvaro Paz nosi mayllamantis gobernachkanpas manas kay palacionpichu tiyan uklawamansi aykikun virtualmente ya pakanllas riki wawqiykuna pallaykuna gobernachkan así que renunciakunapas kachkan ña iskay ministro kimsañachus kunanwanqa renunciakurun haynimparachus huk ministro renunciakuchkara kunan iskay ministro y chaywanqa riki kimsa ministro no sé hayka ministro kuna wak Bolivia pikakumpas llapachanqa rika chaynam kachka wawqiykuna pallaykuna ministro de Defensa Educación renunciakunku nispa rika publicaykaramunku hay crisis en Bolivia chayñata riki Estados Unidos nichkan manam kay Bolivia kay gobierno de la derecha brazo chanchik wichinantaqa mana ponem dejasunchu nisparik incluso nichkansi si es necesario mandasunchik ejércitota Boliviaman nispas nichkanku Argentinanta riki chay ejército yaykumunanpaqsi tiantiyanakuy kachkan imachaya faltachkan kay Rodrigo Paz yaykumuychik ninanchu faltachkan echa Congreso autorizaykunanchu faltachkan mayqichan faltachu iskayninchu faltachkanpas porque kaypi nichkan riki wawqiykuna pallaykuna cualquier momento riki Estados Unidos gobierno boliviano yanapaway nikutinqa pasakuykunqa hinaspa riki paykunaqa mana respetanqachu wawqiykuna pallaykuna kantunmanta balana kaptinqa baleanqa wanchina kaptinqa wañuchinqa
presuchanga canto manta waqlli mana paykunaq chay derechos humanos nisqantapas ni respetanqachu paykunaqa chay armamentos último tecnologiawan hamukuykunqaku eras pare que respetachinqaku kay presidente boliviano nisqanku kaypi nisqan Estados Unidos está atento a lo que sucede en Bolivia, no permitiremos derrocamiento de su aliado Rodrigo Paz nispa nisqa wawqillaykunpi pallaykuna ñam acuerdo energético chaqayarika Bolivia patariki energianta qhipikuy munachkan principalmente litio nisqanta imapas chay litiota chay litiowan rika wawqillaykuna pallaykuna ya chay baterías nisqan fabricanankupaq rika qhipikuyta munachkanku chay baterías de litio llañami kunanqa ima maquinapipis hamukuchkan rika hasta maquinakunapis kunanqa riki todo recargable manañami chay pila seca chullalla vidayuq pilakunaqa ancha kanñachu kachkan kaytaqa rantipaq pero aschallaña mayor parte es puro recargable por ejemplo celular niki tukurun baterian carga chaykunki tukurun carga chaykunki imaynanpiqa chay carganalla chay celular niki batería litiowanmi kachkan litio qari carganalla hasta chay litio tukunankama chay litio tukurun chay unaypi tukun chaypis mana riki ratuchallachu unaypi riki tukun y chay tukunankama dañakunankama riki cargapayanki kuterispa chay carros eléctricos, motos eléctricos, motores eléctricos, artefactos electrónicos eléctricos hamukuchkani puro batería wawqillan kunanqa licuadorapas batería chay maquinakuna riki llapa ferreteriakunapaq todo eléctrico automático mana corrienteman churanalla conectaykunki natin riki cargaykunqa natinqa riki chay apakachakunki hasta cargadores todo imapas eléctrico wawqillaykuna pallaykuna chay nawan chay bateriayuq rika bateriayuq wawqillaykuna pallaykuna entonces chayta munapayachkan rika hinaspa kachkanta riki energéticos kay Boliviapi chayta qhipikuyta munachkan riki ñatin sichu kay Rodrigo Paz mana lluqsinqachu Bolivia qallakuykunqa privatización suqta killachallaraq kay presidentepa tiyasqan suqta killachallaraq manani unay wataraqpaschu ya Boliviata chaqwaman haykurun chaynam chay derechaqa wawqilla izquierdaqa anki imayna haykaynata gobiernaspapas hawkaniqraqmi yo por ejemplo Evo Morales nacionalizador jarikao chaqa recursunta riki más de 50% nisqanta nacionalizaron chay nacionalizasqantis kunan regalayta munachkan chay nin chaqa secretario de Estados Unidos Pete Hegesh Bolivia yanapakuyta mana munaptinqa ñuqaykuqa yanapaykusaqkum nin rika kaqay kachkan departamento de guerra y coalición anticartel de Américas paykunas chay ejército wawqillaykuna pallaykun listuchallaña kachkan kay gobierno de Rodrigo Paz o presidente Rodrigo Paz payta yanapanankupaq manataqmi chay contratukunata o sea kay llapa energías nisqan perderuyta munachkankuchu porque Iranta man atirunchu Irán wajarachin no tu Iranta ruigapachakullachkaña chay tayta Donald Trump chay nichkaña amam Iranta kuntistakunkichu nispa Iranta pariki petrolunta kitayta munaspanmi dueñuyta munarqa hinaspa riki China, Rusia, waqay llaqtakunatapas India chaykunata mana petrolejkunata Rusiataqa mana sino principalmente China, India, Vietnam waqaykunaman riki tanto cuesta petróleo ñuqamanta rantiway ninanpaq riki chayta rurarqa wawqillaykuna pallaykuna chaynan pasakuchkan Bolivia pillaki wawqillaykuna pallaykuna kaypi nichkan Bolivia quiere ser libre del imperialismo Riki kay Donald Trump yanapasqan masacre qallakuykuña ari Boliviapipis qallakuykunñaya rika chay desbloqueo ruraykuna ejército policía nispan chaypis sikukuna miskikacharin wakiq sunakunatas desbloquearonku wakiqkunapiqa hinallaraqsi bloqueo kachkan ninku rika wawqillaykuna pachallaykuna wakiqkunapiqa riki qharillañataqmi suyachkanku pero imatataq ruranku wawqillaykuna pallaykuna armayuqwan llaqta runa mana armayuq estadoñata hamukuykunqa riki armayuq chay gas lacrimógeno pedrigonera nisqanniyuqkuna imatataq rurawaq chaysi Boliviapi hayninpa rimarirqaykichikña pero kunanpa nisunchik qallakuykunsi grupos armados wawqillaykuna pallaykuna y chay grupos armados posiblemente mirakunqa inatin gobiernoqa chaytaqa terukun paykuna ni imaykunqapas no sé imaya pasakunqa kay Boliviapi hinalla kay problema sigiptinqa
hasta chay Rodrigo Paz renuncianankamam nispasiki ejecutachkan wawqillaykuna pallaykuna kaypi nichkan kay disturbios nisqankunaqa o sea kay problema kay Boliviapi chay bloqueos nisqankunaqa chay proyecto litio tariki hipanchachkan nichkan ari chay proyecto litio de Estados Unidos wawqillaykuna pallaykuna mana chay Evo Morales pa chay proyecto litionchu porque Evo Morales imanirqataq wawqillaykuna pallaykuna Evo Morales imanirqataq Evo Morales nirqariki bueno, ñuqanchikqa kaypi baterianchikta fabricasunchik, carro eléctricota fabricasunchik, celular fabricasunchik, chaytam riki qallaykarachirqa, pero kunan kay huknin gobiernowanqa chayta wichqachiyta munachkan y materialta riki chawallanpi regalayta munachkan Estados Unidos wawqillaykuna pallaykuna. Y kaypi riki kaqaya incluso presidente boliviano man seriki atiytaña congreso hoykun congreso wichqarqa rikuklaywan ama kayna wañuykuna kananpaq estado sitio kananpaq pero chay congresos chay diputadokunas kunan autorizaykun gobiernoman chay estado de sitio nisqan rurananpaq chay bloqueo de carreteras chaykunata riki chay militarkuna rispan kichamunanpaq riki wawqillaykuna panchallaykuna chayñata riki chaynallataq kay tukupananchikpaq kay partitaqa apurallami ruraykusunchik wawqillaykuna pallaykuna puñukunanchik samakunanchikta ña hamuchkan ña riki el mundial México, Estados Unidos y Canadá. Méxicopi Canadapiqa listuchallaña suyakuchkan wawqillaykuna pallaykuna kay mundial qallaykunanta paykunaqa kusisqa porque México kusisqa chaypiqa hotelkunapas llewsi pisikurum Canadapipas igual Canadá primera vez mundial tarikaw enaspa kay FIFA riki primera vez un super mundial nisqanta riki rurayta munarqa pero imataq pasakun wawqillaykuna pallaykuna imataq pasakun Estados Unidos pinchay problema kachkan Estados Unidos haynapunchik nishkanchik riki warmakunatapas suqta waranqa uña warmakunata riki menor 18 años 3, 4, 5, 6, 7 años chaykunata así que detenisqata riki gachikuchkan presota riki wawqillaykuna pallaykuna preso chay uña warmakuna ima uchanmantataq yoakpi chay caso de ilegales migrantes chaykunamanta problema kachay riki runa mana riyta munanchu Estados Unidos man chay mundial man hasta hotelkunapas samakuchkansi riki chayta riki FIFA rantikuyta munarqa porque FIFA rantirurqa kamata riki chay punchawkunapas hinaspa alquilakuyta munarqa doble riki ganananpaq hinaptinsi mana riki kanchu chay nakuna riki chayman rispa samaqkuna mana chay reservas nisqankaña naptinsi mejor chay reserva nisqayta rantisqayta kutichipusayki nispa chay hotelkunamanpas kutiykachipunña chay reservata riki wawqillaykuna pallaykuna chayna pasakuchka pero mana chayllachu kaqay riki a pocos días de mundial aeropuerto internacional de México wichikuykun wawqillaykuna pallaykuna chaypi chay hatan riki wichikuykurusqa chaqaya nin kay terminal lawmanraqsi wichikuykusqapas chaypi riki huk runata hapirun ninku riki chaypi riki paykuna taqwichakuchkanku imaynanpita chay wichiykun imaynanpitaq chay mana hawarirqakuchu sutillachik wichirqa nispa riki wawqillaykuna panichallayku ninaspas kunan riki masta hawapaykuchkanku quizá huk lawkunapas raqrakuchkanpas wichiykuqllañapas kachkan nispa entonces kayqa afectan riki como mundial kachka hinaptinqa chay aeropuerto wichikuchkanmi ama risunchu nispapas nirunankumantu wawqillaykuna pallaykuna kaykuna afectanmiki mana chayllachu wawqillaykuna pallaykuna Brasil tañataqsi kay Donald Trump nikurun 25% llapa productos brasileños chayna presión wicharichisqa hamunqa yaykumunqa Estados Unidos man porque Brasilkuna kayman hamun hinaspam riki qullqinchikta apakun negociakunku pay empresarios brasileños riki apamuanchik imankunatapas no preferimos producto nacional así que Brasilkuna pagaychik 25% ta apamuyta munaspaqa llapa productoykichinmanta principalmente café chaynataq aycha chaynataq acero nisqanta pero kay tayta Lula da Silva presidente brasileño imanintaq bien Estados Unidos nispas taqllapayaykunraq wiraquchaq mana munankichu kay productoykuna hanman apamunayta
imanancho haykanancho mana munaptikeqa kachkanmi Chinaman qhipikusaq kachkanmi India kachkan huklaw llaqtakuna chaymanya apakusaq imata qamtaq ruigapayanaykipaq munaspa rantiway mana munaspaqa ama nispa wawqillaykuna panichallaykuna niykurun kay presidente Lula da Silva tayta Tronta arancelnikiwantam hamuchkanki si quieres compra si no no chay presionta pagayta munaspaqa apakuya ñuqamqa ñuqaq ruigapayasaykichu nada nispa ya ves chayna wawqillaykuna pallaykuna allin presidentekuna riki mana kasunkuchu kay Donald Trumtaqa chay presidentes corruptos chay vendepatrias chaykuna amaya papay amaya imatataq munanki qurichatachu kaypi kachkan litio kaypi kachkan quri kaypi kachkan mina chayta regalasayki ay concesión traykusunchi ama peruano masiykuna piñakunanpaq ya kaynachata paganki mínimo nomás mínimo chata 1% chata paganki claro chay 1% charikay mineriapi qarayku platal pues wawqillaykuna 99% taqam qhipikunki a ver tremendo dineral tengo chay apachakuni papay nis ruigapayanku kay gobierno peruano inarik o aquel gobierno con hina como Milei como con Enrique Antonio Casa kay Chilepe kay Daniel Noboa Ecuador pe Argentina pe Argentina Milei rikiniskanchiña Bolivia pe Rodrigo Paz Bolivia pe Rodrigo Paz rega papay Donald Trump yana paro ay kay antes chiquilla palitio ta regalas ay que nispare que chay kachkango mientras Lula da Silva no si quieres compras si no esta qamta ruigapayasunki nispas wawqillaykuna pallaykuna ninman kasqa hinatin Donald Trumpñata rabiachkan wawqillaykuna ruigawanqachik ñuqaqa hinatinchik chaypi acuerdasaqku riki maschata ñuqa gananaypaq nis pinsanman karqa pero kaykunawanqa kikin Estados Unidostas haykurun riki wawqillaykuna pallaykuna problemaman café mana yaykunqachu bien café jariki tiendakunapi upiana rika entonces tiendakuna fracasanqa wawqillaykuna pallaykuna restaurantekuna chay cafeterias nisqankuna fracasanqa chaynata aycha mana yaykunqachu aychata mikunku restaurantekuna carnicerias embutidoras chaykuna fracasanqa mana riki rinqañachu tenqa pitataq chaywanqa judichkan hina kikin llaqtapi empresariokunallata acero manaña rinqañachu hinatincha acerowan rik fabrikachkanku imatapas wawqillaykuna pallaykuna acero chay hierro miki imapaqpas servikun carropa chay chasninkunapaq construcciónpaq carro ruwanapaq avión ruwanapaq tren ruwanapaq edificio ruwanapaq imapaq mana servikunchu chay acero imapaqpas manaña chay acero rinqañachu hinatinqa Estados Unidospi manaña ni clavotapas fabricayta atinqakuñachu claro manachik Brasillamantachu rantin huk lawkunaman rantichkanchik pero Brasilmanta rantiq runakunatam empresariokunatami jodichkan kaywanqa kikin Donald Trump pero kay arancel guerraqa riki manan kunanllachu ari qayna watamanta qallakuykura riki guerra de aranceles Chinawanraq Rusiawanraq Perumantapas a nivel mundial que arancel waqiqtaqa 10%, 20%, 50%, 100%, hasta 200% Chinawanqa churanakunku rikaw pero payri que piensan ya naniptimi chay llaqtakuna ruigapakuspan riki maschata ñuqaman pagawanqa ñuqa masta manaña paykuna atinñachu kay Estados Unidos qulliqi imaynam suwakuyta riki wawqillaykuna a pesar que kay ñuqanchik llaqtakunamanta suwakuchkan pero chay suwakusqan qulliqipas manaya haypanchu tincha arancelta cobraspan riki huñuyta munarqa mas qulliqita riki wawqillaykuna pallaykuna miles y millones de dólares riki debikun chaqa chay deudam yaykuykuptinchik wawqillay manchakuypaq debikun miles y millones billón ninpi trillón ninpi debikun entonces chay deuda pagananpaq riki arancelkunata riki cobrayta munan pero chaywanqa kikin empresakunatas jodichkan chaqa qayninpalla riku kay pasaq punchallapi ñawinchachkarqani Estados Unidos pi chay migrantikunas manaña llamkayta munankuñachu mejor ripukusunchik waklaman nispi natinsi manaña ni
lechugapas, colispas, cebollapas yaykunñachu mercadoman nispa nichkarakunatinsi chaypi yarqaymanta hinakunaña kachkanku llaqta runa, porque chay migrantikunaqa mana llaqtapichu riki tiyan sino chakrapi kayna imapipas chay ruraypi riki wawqillaykuna palaykuna, mientras kay hina llaqtayuqkunallami empresario claro huk iskaychakuna chay empresachata kicharunkuya hinaspa mejorachakunkuya rika. Ahí está, chayñata riki kay Vladimir Putin kunan risunchik kay guerra Rusia Ucrania, Rusiapas allallenta riki waqaykarachin kay semanataqa kay nata Ucraniata wawqillaykuna palaykuna chaypi riki lliw bombardeaparon llapa oficinakunata, escuelakunata, mercadokunata, chay yaku upyananku, chay chuyayachinanku chayta, chaynallataq kay energía eléctrica chaykunata, cablekunata, postekunata lliw bombardeaykunatisi kay Kiev nisqan llaqtapi chay capitalpi total fracaso ya runakunapas ripukunku ya chun nisqanñas nisqanku kay Zelenskiñataqsi pakarayakuchkan wawqillaykuna palaykuna. Antes que con Estados Unidos chayta ruegapachkan wiraqucha Donald Trump, wiraqucha Vladimir Putin, kay Donald Trump ya ruegapachkan, kay wiraqucha Vladimir Putin. Zelenskiwan ya parlay papa pacificación kananpaq nispa rika, pero kay Vladimir Putin imanintaq manam Zelenskiwanqa parlasaqchu imamantaq parlasaq, rendikuchun de una vista. Enaspa amaña guerriawachunchu nispa porque kay Vladimir Putin piñakoron imaynampi porque kunanja chay guerra riki manaña chay lindalla piñachu linda perika kay lawakla chimpapura riki atacanakunku mana chaynañachu hayninpa semanamanta hallakuykunña ataques a larga distancia chay Kievmanta riki chay dronkunata mandaron kikin Rusiakama chaypi riki kay Rusiata riki husnerirachin wawqillaykuna pala imaynam Israelwan Irán atacanakuspanku llaqtapi lliw husnirachinakunku hasta wañuykunapas karunraq anchaynata riki rurachkanku kunanqa chay guerrañas hallakuykun entre Rusia y Ucrania wawqillaykuna palaykuna. Enatin chaynaruptin riki kay imaynam capitalnitaq bombardeanka ñuqapas bombardeasayka nispansi capitalninta riki lliw bombardeaykun wawqillaykuna palaykuna mana chayllachu chay riki kunanja kay Donald Trump mandaykun robotkunataña chaytan sutichanku humanoides manachu peliculakunapi hawanchik qisay wakiq peliculata hawankichikpas manapas rikaw pero peliculakunapim kachkan riki guerra de robots nisqankuna kaqaya kunanja kay Donald Trump mandaykun a través de una empresa kay humanoide robot kay Phantom MK1 nisqan sutiyuqta mana kay yanqa willakuychu chaychi kay markayuqkunatapas porque sutin chasqakunami kachkan kay maquinakuna robot humanoide Phantom MK1 nisqan sutiyuqtas mandaykun wawqillaykuna pallaykuna kay Ucraniaman kay Ucraniata yanapananpaq tinsi chaypi hawanqaku kay robot imaynatas portakunqa chay guerrapi yanapanqachu chay soldadokunata invenciblechu kanqa chay peliculakunapina por peliculapiqa robotkuna yaykuruspaqa riki total indestructible runataqa riki waqachin chaynachu kanqa icha manachu atinqapas chayta hawanku chaysi nichkanku kaypi chay robotkuna allinta rurarunqa hinaptinqa mas robotas mandanqaku manaña soldadotaq mandanqakuñachu sino robot llatañas wawqillaykuna pallaykuna seguramente chaypaq kay Putinpas pinsachkanña seguramente Chinawan parlachkanña porque Chinapi robotkunaqa riki kakuchkan wawqillaykuna pallaykuna listuchallan Chinapiqa robot de guerra kakuchkan riki kay humanoides nisqankuna entonces chayta chiki seguramente ranti imaynatay chay kutichikunqa porque chayraq mandaykun kay Trump a través de una empresa privada chay humanoide Phantom MK1 nisqanta wawqillaykuna pallaykuna kaypi kachkan robots Phantom kayta urachanman churaykusaq kaychaman riki chay marcan qawananchip ayta robots humanoide Phantom MK1 entonces Putin kaymanta imaninqaya Chinamanta chiki robota mañakuspan kutichimakunqa guerra de robotña hallakuykunqa ya no hay guerra humano ya tecnología ñawqillaykuna yaykuchkan manaña dronllañachu dronkunapas robotkunamik pero chayqa diferente wawqillaykuna pallaykuna
alto llanta pawan inaspa mi que wichin bomba ina inaspa destruir pero kay robot hari que rona ina porta con arma y juaño chico baleaco imagínate comporta coron ka enemigo tachu año chinga echa ucraniano tachu año ra chinga pues imagina chain galakoy con guerra de robot guerra de humanoides kay Ucrania peor con a pelea con a manchela chumana chela chotucuchay con anchi pari pucha con anchi pa puñucha con anchi pa con plegona a gaya kay Filipinas nishan peri que pasaron Pachacuyo, Nicio, Pachacuyo 8.2. Ya ese es total destrucción Pachacuyo, pero Ichaca, Lamar, Juchape, Ojilecona, Payacona, 8.2, Jari, que Nicio, Ojilecona, Payacona, Costa de Filipinas, Nishan, que hay anillo de fuego, Nishan, Lao, Perique, que hay 35 kilómetros de profundidad, Oco, Perique, Apacón, Mancasja, Chay, Sirique, Niscanco, Chay, Wanga, Chay, Tsunami, Nishan, Me, Jespica y Garamonga, más bien, Chay, Javasunchi, que hay vecino, Yactacuna, Tapas, como Palaos, Taiwán, Papúa Nueva Guinea, igual que Yactacuna, Areque, Peligro, Pitari con Manco, Chay, Tsunami, Nishan, Wang, Nispa, Niscan, ahí está. Acá hay pejawariscan chica y anki hay jugnen beniscan 7.8 ya mognen peganen claro chay sonape pone 8.2 pero más islan lao kuna peja solamente 7.8 ya sa en las cajas hay penicho hay punto chacachcan hay chapim chay pachacuyo pasagon hay muy regnem ka isla chacona kachka yangaña entonces chayman se sunamere que chayangman mana kaño hanchik laman chayamon hachu porque muregnim ka naña isla ka kuchkangari ko awqilego na palego la mara kuchape entonces chay isla con allata lapus paja lapu paron ganis paniscanco manara kangracho reporte wa awqilego na palego na wañu y cancho manacho chay reporte manara kariki kangracho porque cae en anisho pachacoyo con avanca can me baño y con chay tsunami nishan ba wampa chay garek hatu o la con iskay metro tawa metro chunka metro alto rayos con areke así con tapas edificio con tapas leo pasacoy con areke mana tips atisuan chay jarka coy ta juego con único aire chacona o tajre que chay especial roras jacona can wasi chacona arek alpauco pichayman o tajrek simplemente anchoricon acá tengo pero chay llaqta yoqas paqmayman anchoricon o claro llaqta yoqas con que es turista con chay que mejor anchoricon chik pasacon chik nispapas ninkoricao chay nam kachka wawqillaykuna pallaykuna kay soso chakuy kay Filipinas pe kunan programa traykon chik hasta las 10 de la noche, pero cortaigos paricao. Entonces, Kairipucha con Anchipa, Carliacoteigos un chica y elecciones man, que como son también noticias internacionales, vicinun chiconapa, vicinun yactaconapa allá, Europa man, Estados Unidos, Juclauconaman, Jamulia, Chanchimica y programa de Anki Kichua pica tempas, pero paisanun chiconaya, paisanun chiconame, Juclauman taps, Jamuachcanchi. Así que Tucuchay con Anchipa, Javachaiko, Sagreke, que hay resultados OMPE. Amama y mama, resultados OMPE, Cacuchcan al 55%. 55% man, hay paros, jajabachi, ojilegona, palegona, jabachi. 55, o sea, más de la mitad, ratuchale, acá etapska, la mitad correros, Cachcanchik, 10 de la noche, 55, entonces pajarín camaga, ya 70, 90%, pero chay actas extranjeros, chay conata de Morangaco, porque manda mucho canco, chay, que avión, encomendaban, chay demoramon garik iskay kimsa punchauta mana chayllachu kachkanta actas observadas chaykunarikao actas denunciadas observadas y chaykunata riki chullamanta solucionakonqa pajarin ima noticiawan suyaro azumpas Keiko Fujimori riki fraude ni pachu hallakoykonqa o Robert Sánchez chu fraude nis hallakoykonqa o denuncia Chujayagoy Conga, no sé, más Jayagoy, por ejemplo, en cuanto a votos, al 55%. Keiko Fujimori, pues, cachcan, votón con 5.700.000, a ver, 5.733.868, mamá le llaman, ticran patos niscanji, allá pego son 5.733.868 votos, juntos por el Perú Miñatag, 5.153.945 votos, cae pegay kawanta ganas gasja,
casi 600 votos wan wawqillaykuna palaykuna casi 550 votos chaynawan ganachka 550 claro 550 sí 550,000 votowan ganachkan Keiko pero ña ninchik ña conteo rápido imaninmi conteo rápido nichkan JPM gananja 50.3% wan nispa pero kay conteo rápido yapatawan nikuspa nichkanchik kayqa Perú llamanta mana kayqa a nivel global mana llapachallanchu sino kachkan votos extranjeros chaykunawan cambianga kay 50% 51 chaman subinga o bajangacho no sé imaynaya kams pero kaykunaqa votos válidos nichka wawqillaykuna pallaykuna votos válidos kunalla porque kachkan votos nulos votos viciados chaykunataqa mana riki yupachkankuchu así que wawqillaykuna chay noticiawan riki ripukusunchik samakusunchik conteo rápido al 55%, 56% ñeri mananchikama ratuchalla claro kunan pajarinkama ratuchalla riki yuparangaku chaymantaqa allimanta 80man 90man chay arrozpaqa demorakunqa una eta wawqillaykuna pallaykuna claro kay fácil ninkaq kunataq fácil te yupachkanku rikaw pero chaynaq pajarin suyasunchik ima noticiawanraq suyarwasunchik pajarin puncha wawqillaykuna así que al 56% sigue ganando Keiko Fujimori wawqillaykuna panichallaykuna ripukullanchik pasakullanchik pajarinkama tutamantakama Rimarininchi. Rimarininchi. Punchawpa mitakuynimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamun. Tukuy willakuykunata apamuspa.